Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini ilang kijing penberang, ibadah bat COVID-19, menta kasih katsau terik u August, hajar arpo, hado si baje mensingi. Kes ki batmai belum positif kilang live pesan lagi ni live pesan apo East Coast Hills ki dan Khatsau pada gini Khatsau nyau gidi BSF pada nyau gidi Iway Southwest Garo Hills Iway West Garo Hills Arfo pada kini ki arfo khandre gidi BSF pat saw gidi Iway ki active case ki bangidan adu menta kasi kelum lang baro kilong ndres pa Southway apo East Coast Hills ngidan South Park Kendai pada kini ki South Park Kendai Rafusan gidi na BSF Nyafui na ki armed forces, but aspa ndrepulai kidei na kiway. West Coast Hills lie, Southwest Coast Hills Iway, Ribhoi Hafulai, West Janta Hills Khandreo, East Janta Hills Sun, West Garo Hills Chispa R, Southwest Garo Hills lie, South Garo Hills lie, North Garo Hills Ndrev. Kita recover. Haru minta kasih kilong live pesau kiberang kemai. Pada gini live pesau, for East Coast Hills dan live way. Nak kini live way, Iway ko ide na po armed forces, kran na po BSF, RFR na kiway. West Garo Hills R ide BSF, East Janta Hills Iway na kiway. Isampul bagi faktes, hado mentah kasi, arwaje mensingi bilang, safu hajar, kendai spa but ki test negative bilang Southway hajar South Spa Arpusan test report ki bangidang up haru menta arbaje gilang tumba aspa sampinyo ki beriu ki barung siapa ke jelai ke ni hadu arbaje menta kesini gilang Arfinyo hajar nyo spa ndreu nyo but kibana recover baru lain kilong san spa halfway baklan ada mentai kilong ndreu kibayu long positive mentai sing dapo East Coast Hills kilong Khatsau but kini Khatsau Nyau gede biasa. Iway ide ifitani napo Haryana. Iway ide staff nurse iba tray po civil hospital Shillong. Lai ide high risk contact. Iway ide contact iba ngedang le contact tracing menta nama ngimpak dikena nang nu ijo iau ni yang dipa. Iway ide sari case. Southwest Garo Hills, Iway, ide returning na po asal. West Garo Hills, Arfo, Khandreo ide na po BSF. Lai, ibang ide random sampling na po Fulbaring CHC. But Iway, ide i-train, but ibayarap na po Corona Care Center, kabaran na po Walbagre. High risk contacts, 2 are from Molite Nongkwa. Okay, and one is
upper Shillong. Ini mulai ng kuar kadai kita pi high risk contact dengan grims apa? Yes, same. Ni apa silong apa? All three are high risk contacts from Negatives. Mulai Nakwar. Yes, negatives. Okay. Sari case means like this. I'll tell you, no? It is like this. They have symptoms of fever, cough. So when they go to any hospital, triage is done. So we consider that as flu-like symptoms, okay? ILI we call, okay? Or influenza-like illnesses or severe acute respiratory infections. Then if that particular person is examined and we find that they can be treated at home or in the Corona Care Center, we take them to Corona Care Center. If the case is such that they need oxygen, then we put them in the hospital. All right. This particular case, we have seen here that they had attended Nazareth Hospital, that triage, and admitted in Nazareth Hospital isolation, not Corona care. No. Sorry cases. Doktor, ni ba kesan-kesan mentah hadirin ba kenika BSF Material Frontier sini kala alhamdulillah mentah kita yo. Mereka kesan-kesan ke kiu kesan nang tina po Garu Hills. Hala nakai ke daw tay doktor kita iki BSF bawan na siya ni kita iki. Saya mungkin tinggi bawan na sini. Kita tinggi Assam Frontier. Kemudian kita tinggi balik bawan na po Assam. BSF siya. Jika lang namar kasyong kay hatar ko kan kom sa jo kiru ke living condition jo ki ko manomno kari ko biang nan ka quarantine gi bahkan mata sidan gi ge sa lang sibun mut ke kam kemanong ni gingat tama fi ko kajing aini semi ni bera kalong ni ko ki bon ma ni BSF ki bro positive na chan poi hadu kan ska chu mentak sa tang phako ta ke peni ba to mentak yo ni corona khasau sing hadin saja Pemilih kalau negatif, lalu recover. Sementara kita nak pergi kena recover, orang stress lagi kena recover. Sementara kita recover, kita hadu sanspatan. Sanspat berapa? Ajan 50%. Tapi ni kepeni ba, kini ke uni corona virus, dalam berlalu hadu kata-kata ni, bercita hadu kata-kata, nama kita bercita hadu tentang indan ni bercita jur. Mo kita bercita jur, kita dan jerha, kita dan jingship, kita menghap oksigen, boleh kita menghap yang, no oksigen makin dan kamsu. Tapi kemudian kini ke ini, ya kadang jong jingkerman ni. But one kalau ni kadang jingkerman, kawan untuk jingjak kejut. Jadi kini kita mengites baru kini high risk contact, ngilap IB, jadi ngilap tengah. Mo, telah ngilap menkontin ini, ngilap nos corona case center ngilap menkontin, dan kini sumar bahaya jadi kita dimas, di follow jadi protokol sekejap barakat, Jadi kemudian ketika spread kadang dan dia, nanti ada syariat nakang sudah dalam suatu dalam dah fikir bah kemudian spread kanuan nangi, nada ngi ngim fikir, dah kemudian ngi ailat bah uniu, yang Jepang pul, tinggi mengi mengilakan, jam ini kan Jepang ngidai mengi belakan kat, ya kenika transmission chain.